koliko ljudi mogu biti radikalni, ubijeđeni u to da baš ta dijeta koju oni primjenjuju je najbolja dijeta. Tako je. Koja je zapravo to onda najbolja dijeta? Kao nutricionista. Ja riječ dijeta imam alergiju na tu riječ. Apsolutno se ne slažem da trebaju ljudi biti na dijetama. Postoji naravno nešto što je kratkoročno. Imamo mi pacijente koji dolaze jako bolesni i nažalost sve više takvih ljudi, ali na sreću imamo priliku da radimo s njima i da napravimo razliku. Te neke kategorije ljudi koji su jako bolesni, jako recimo dobro funkcionišu sa keto dijetom, na primjer. Ali to je kratkoročno. Znate, ne može neko biti na keto dijeti čitav život, jer mi znamo da jedna takva ishrana dovodi do disbalansa izuzetno bitnih stvari. Znači, nemamo vitamina i minerala dovoljno u tijelu, nemamo hranjivih vlakana. I tako da kad se odlučimo da se bavimo vrlo stručno nekom dijetom, a ne da je neko pokupio ishranu sa interneta ili neku, zato što je popularna, pa je neki poznata osoba odlučila se hraniti tom i tom vrstom ishrane. Vrlo je bitno da naglasim da mogu sebe dovesti u jedan značajan disbalans i još gore zdravstveno stanje od onog koji su počeli s tom vrstom dijete. Dakle, svaka ekstremna prilagođavanja u smislu sad ja neću više jesti karbohidrate, ja ću isključivo jesti samo mase, samo ću jesti proteine. Evo u zadnje vrijeme sad su proteini dobili na značaj, što je dobro jer nisu bili popularni dovoljno, ali sad prelazi to u jednu krajnost. I ti vidiš da se ljudi samo razmišljaju gdje su im proteini na tanjiru. Postane obsesija, jesam ja pojela ili pojeo dovoljno proteina, i ako nisam, daj da ih suplementiram i daj. Znači, odlazimo u krajnosti. Moramo se vratiti tom prelijepom balansu koje naše tijelo traži i drugačije svakog dana. Drugačije je osobi koja se oporavlja od bolesti, drugačije je ženi koja prolazi kroz menopauzu, drugačije je osobi koja je fizički aktivna. Dakle, nije sve za svakoga. I znači, ukoliko je to imalo dejstvo ili efekat na mene, ne znači da će imati na Almira ili na 5. na 10. Dakle, zaista moramo biti vrlo, vrlo osviješteni da možemo sebi učiniti veliku ćemo štetu nanijesti kad smo isključivi kad je u pitanju pristupanje hrani. I to se dešava i ja to vidim svaki dan kod ljudi koji odlaze u te ekstremne dijete i tu neku vrstu ishrane koja je popularna i koja uslovno rečeno daje efekat.